Tigin Triskel, tuwa na siya. Lulap, tuwa, lemslipan, Paing kom. Los forget level land. Lulap. Kaksakin God. Ay, ngan we go fakta pa siya yung pain met lash ko sa kipelsinge. Kung ako lang taunan. Finko. Alright. Akollah. Kaya met lash ko sa lulap ke mo lash kipelsinge. Oana tigin ilakal meke au magat aske ke kaya tutengin kaya elaske au meke aske Pacific Standard Time ngar Texas Central Time aske au ikos mitchell dolu tabange finrak ma itakyang ka fishing ma itakyang na jaltam na tigin treskal shutle bela yokle kafofo pakat tagarela el magadin taga na ruos we matlas ko sana kay wine kaksakin ka wana tigin perle lakal me kaya kel life gas lasha gaslan kadin sa gasla len lasha ara matlas ko sa kulo malap ko usli pener si makadash ka nge kadang je kum ke pelching efin mo like, share live cast lowos ke pelchinge. Atigin, kumala siyang mujenge, kulang sin kat mo ka kulang. Fin mo matlash na manas, like, share kada porong katawon nga sa ano kaninta ka nagapokromin cast lowos. Ngata kay no si olutu, tigin tres ka lata ka nagasham siya tungol tolu nageme. May luto siya tostan ngan nauye ka pe kada follow tigin tres kal fin mo mold ke aul me gors ke ka ngawi kors ke ka so 5-7 in the morning 5-7 Tuesday evening and Thursday evening pagkada taga wiko was Monday na get me gors the two then Pacific Standard Time 7 a.m. Central Time. Monday na gishette. Na Tuesday Thursday 5 p.m. Pacific Standard Time. 7 p.m. Central Time. Alright. 5-7. Tigin fagawunan. Alilash met tolu. Akos matagat wigat kepelching. Metlash tuwa na si was. Sano na som ikesla pa pagtuman siyam siya tungol dolo. Akollah. Well, lulap ki kumawi ka 10 pa na sin metlash ngayon. School ngayon kade sidalon etapan ka din arsis nan met buyas katagan ni kefa kat me tagan ki makadako ki tusi ngayon. Kumwan long, Mr. Liban. Ngati na. Ay, kulacnsap. Unmute ye. Engine get bangan.
kaksakin God ka Mr. Liban siya mo sima ko highlight yang Wangan may chimat was to kain likiyac pacl ulit tuo. El Paing niya ata. Marik kafu fumalan nga pailang. yeah. Siya mo tiyak doongan. Ay tampal lapang. Well, Tingin kung kulo man lap, tuwa kaksakin God, kulo man lap kartlo man. Be safe on the road. Tampal kelin kung kulo ke me artlo man. Ngamo ngalikin kumisa tingkul sinal dala. Tingin treskal. Ika pero kuno ko nalungan. Sukalas pa nalik na kat kaksakin me Ay panganga tofala. past future past si ba klik sinal dala. Ngam tali. Klau malap ki prophetic call sila ngayon. Klau malap ki kumagalinan. Right, kelin kung kulo man lap. Tampare. We got proy. Ako na we got proy ke pelching. Kulo man lap. Mlibangan makadin na kadin sang edify matlasha. Inkain me belale elia kadin na kadin akaye kaywa matlash nge ki me kas magat kain sang uplift spirit lalo sa naging facsilong ki masimit nga nakilan na jam kita ka lalo kaya nga siyang from the silda tu singe me aso na siyang sil bagat siyang ingin na nge kaksakin kat ki mamakadil sang na sila nga kalimye kaya la kitok siya silang kat nge ashkanin calling lash damit nga rikma airport nga sistem tan kaya rikma we nga bansin tan kaya mo kum damit fakaksi tarak tayash mo si foto tole ke masimalin na ke menu sila ka mema pangan pe si ma ko me look me la na rela kasalum na singata kapain la mo si ma na ke Caitlin ka fakya Swashik na kayo matlan ka dashwe na ke kung samsam ka na tigin mekil ki elwipe long waller nga siya ma sike urik ma singa da dena rela nga sike ne nga som weak na phone si te mana si KahsInKol England guys si awal ara mana wangan urik ma sila nga kaksakanal ke el ni kasha sinengin nga sak na shovel schedule lala da sakta el stay connected with us kadin ganito then ganito lamig raskeo kasha lala nite tui dan da kilin kloge ujakloman aliyok shipe in the gapain akkelimin sistagos asngen we believe sa magadak fashinge faksilal the Mr. Lipan katalik sinada skema katndaglen ke rala wala ki kunokon ke alunge arlana me menche wosi ka chun matwe nga chun matwe ngol on gosta efalen ngol on gospange katndak tavan nget ila siya van siya lyric ma o si makatel tiloko nakfinan yan nange nabangan si ma ne babangale na katkandila luso kala talik na dulos nge ke kaino yang nakadeta ka kisam si tolngol dolu dawa klasha Mr. Lipan na dako manilash ke me lutut pa palingena pe nara lenda ko ngada ko mitigia ke ngapaya ka tayo malutut singem singe okay kashalan God ngal excited na ba malutut singe it's a must listen to message makatnak kay wayin na habe na message na kayo ta masinge very contemporary poignant fall na gibelo na banang ara samsi wok tolngol dolu el stands on a tolu dajak to lalia kadeta ko kadin capturing when get transfiguration ma na global lab mange fak photo lo ke belginga stilipan nge chot pelo simun gasa na ngasis ko nge masam sa mga tapan machelu in uchakwi ka at kya of worship singan mena masasa si bagat akfa singe na glog ya kalimilom la kadeta ko in pon fa yemo do oyeka na ara pa ng hour of worship singe in kasha pe kai simet ma wangan lim ni strin siya ulan
wangan tigin siaulan, wan pastan siaulan, ako skialun the tuten, kanin mga wikat. Join us for this hour of worship. Kada usi kata unga, kada akketeyac malutut matpakanak kaya. Especially, masimayok si Peba katagay ni Pray, in kaksakin si. Slipan pelang flokon nurum, nga sekwan ki skon nga, nagatfa shwanki me, akketeyac laja ki, and me tafo. Kat ta samsam ay tayo leki mga kay like and share. Mga na share be malako, nga flokon belang siyum, nga fa. Alguna namnash gosli paneran wana tigin treskel lakkan mi pianya let ga kata ya shamshok tonmo dolu na ga na likiyac te context in san akyok kepe to fintraka pa kadin wiowos matlash Kosrae alle yokshipe kadin ta ga kelen na kayo kaksakin God na shamshok tonmo dolu wada me on price ko owning kaksakin God so ko ma usietalik na din God nga pilgrimage nga takani Jerusalem in kaksakin ascend shamso ko pang tal ascend na entok se Jerusalem nga tal fash on in som na in temple in kaksakin God kat kalam kaya pa pala kalam yama pelto di kafa it kos no fon na bakadil sang in the Old Testament wana liftigas no to ya kalam yata tolu kafangan require na sin mukul na kayo wa finan Jerusalem mamata siya in Jerusalem in taga pilgrimage in taga uiliyak na ke en tok se Jerusalem na ke temple in pelto lunye si kafa to lungan ke dakalam ye peta in taga akollah weapon in a spiritual sense kataga kumata tamtal keling kumashe ye Seattle ngamtai Texas tingin siya meki likiyac takale enta Chicago likiyac na San Antonio to in a spiritual sense katako laganing long shamshok tongol tolu ascend into where we need to be where Jesus is sitting at the right hand of God Father e pange aten o yesi magade alet ko kat proile pianga metiga duchat na tingin treskel dat si beto ka pro ito ngos lasha pa ngon nan kati nikas kat ke shamshok tolu katin alle ito na pala me si tram pinya kel David ke onso kung kage me shamso kung kapso na ke si fela lap me ke week nge ak masayak lalan met tol ordinations of priests aro kada taga finchak managay wain taga fall na kakwaklan kat ke odi tusinge kat wiowos yok na pa shipe na ke oye pa ma taga na ke shawlar ne Michael siya Stephen Telena wala ne Chulina wala ne Mata Karen we might flash ma ate ba na weka ma tang la ma chia clock ke belsinga katakan we pe kada proy pe ke mange kaslan ka din taga ke pe ma flash am ta ke pang fula chilan ka na yok tigina gayo kadin nes mag na ke floklan lame para ikekla fishing singa ta itakang sil tamal share le trakta intaga na ke inakyok ke infusu si fashion pa taga na ke ngai kada we go ski out me course Pacific Standard Time all week course ke Texas Central Time mantene ke 7 5 a.m. Now schedule mata si makatara we go ski to status nga maintain ya kita ka ke 5 p.m. 7 p.m. So 5-7 morning Monday ni ke 7 na Tuesday tasta ke kon 5 p.m. 7 p.m. Central Time. So 5-7 and Kosrae kom yokshupe da sinkat ka no fon nargada ka wiko wasin kaksakin kat inoe nama kat akalimingen len na kayo na Henry kat fast som na local church large Seattle, Texas kaya na kayo wako hashwayan
lo man lap tigin tres kali ngama pangin cash photo to ina kya kes makin yigat artlasho na flokan not pelo kat infraction med lo Lumalap, lumisilipan, ngay usya unsa ko ngayon tang atola sam luman, kadin kain me, from the kilme ko staff, sistaklok, me ko staff, pan, pada ko ngayon. Lumalap, kaksakin gat ke, katagan ke lusa siya ngayon, anak yung akketeyac ye, wala lumisilipan na, kataga ke ditudeng in tasta masinge, inkan wiowos ke malutut siya maas nge, siya matol falat Oaru, as ke Sam siya wakton ng dolo, na metigadem mutawaek kada sombe na ke, oya siya matrabel na ke, wana uyan na naklasya na ke, KahsInKol, aki na siya ke, Chaste on lasya, on mga chiday kintari nge, fakla makatorela, tukun katagani, privately prime etiket ako, mga ke wakat me, akollah, inge din faski mama kat kalim ke, at siya unsa ko nge, alu le, pray le, lemistilipan le tagain kain, sham kun la, siya makadin na kadin iti siya na liki, kikat luti gospel, ka leta mange, kasibuk siya nge. Nangakaksakin kat ke, fashion chilalma, el, som na payola ne, som na kaya lutut may laskim singe, well done Shirley. Na maingin da ka na siya kadin kain, wipe, ipais ke may los, kalingayak ke, kalutut lalo sa, pasi sarang ang siya silan kain buya msinge. Usiya siya background, mayen, oya siya makatski ka nash kenge, bakit nalaw kakat leki malutut nge. Kadita, anak yung akketeyac, Ako si fan na lumalu katput mo me. Kulkat le, transformation na likiyac. We need more than that. Kadena na Bible study. Na should na emphasize and re-emphasize. Kat ene na lutut Bible in masay katyak. Case in point, let me tell you this. Kung vinigay ulang mato, kadel bound tig Israel ngayon usi siya tapos ngayon.
kimusang loman. Kung hindi ke New Testament, nowhere in the New Testament maakelim ye kum simusang. If when Jesus Christ is in the phone line ni God, na may sang la pala Mr. Liban Elvaga, we are the living sacrifice. Na leo siya diyatin, leo siya pain na nak na siya, when kakketeyac lagi gasas lan God. Na wangan le wentes, wangan le complain, wangan le kainin mo, kumete na fundraising, when kada si fe na liye mo, tawo siya po. Having said that, inge God, na excited. Na actually alone, the Mr. Liban na daga, may kaksakat nga lule, sang pelan silang kaksakat ke, may kaya na kayo ba may kansin na siya introduction na kaya mo, may kaya nakfasilam siya na ngafakanta ko, akketeyac stands at tolu kaya siyam siya uktol ng dolo. The Mr. Liban ka pinoy nga, madin ka Ay, kulo man lap, inoy in lang silang God, fact na med, kulo. Partament. Should come in. Kaya kada sum na med, tigin mutawaek eh. Okay. Kume kulkat ke. Right. Now that kagit mes introduction saman. Evin ko. Fair kikasalan God. Now. Tagat sidal ki nong suko med. Yep. First na met. This is how to get in shape fast. If you want to drop this, Si siya kalo kay siya, natin naltloko niya. Tigin tres kal, kada floko nagpela na ke, Brian. Okay. Talalakluk. Una. Well, lumalap kada ayingin na sa ko ka invest na met, kim daw klasa.
Tigin me chikum proyan namnasngan architecture daga shunya kidin pelsumla arpe awusinatas mung levinen Corpuscof Texas ke belsinge natal Anton Wadil Ginere Torin Brooks. Na ngumsang penag proyan we neto lumakat waka ke pianya ma tang flight nya shuro kulomalla. Lumalap kayo akketeyac na mga takain akketeyac ka din na pwede ka na rin kat papatamarsing siya. Na ki akketeyac abin de faklainin met ngekewa fal na ki akketeyac ka. Tajakta kan already na phone na met lashma matakibe o yesinge enakay katbe katagani pray. Kat pasta yetom kat falata na lash. Takalas na yetom kana yung keshipen kumkat mo si fun kung falat di na kewa. Fela siya makat mataking ang melang nilo. Inakkalimilaban highness lom. Almighty lom. Wangin siya flay. Kumrela ko siya o fela kumrekatle. Kikat anin siya ninakyesh kung karangan kat. Kikat isusle. Kung kaya papatumash. Inda fay katlawi siya ulas. Kung siya ba matlan church matlalalfungi. Inga siya kat pekimol lalfungi lasya. Kat kulo malap na siyang kat chika no ekla. Wolacna pakotin lom na siya. Yok na kipel pespes makatafay lalikikom. Siya tiyek laliki o yema talik na tiyon dalik Israel. Arapin nga nalay naktangi insiyom kimol lalos. Anak manas na siya papa. Paing ilapan ftuto den mol na Mwet lasya. Panang kadinin na kadinda ka na yemotom kayetom kiltusinge. Inga nakketeyac laman nukewa KahsInKol. Naknas kasha siya nukewa mamtain belinasyo laki pelsingi. Kumlutikat ki kaslo ma o yesinge mutulesi. Enasin mo tilalalfungi misesi. Katlalalfungi la ashlen siya kumakulatari. Akketeyac ki mas masalamin siya testonikas nga lakos. Testonika agor fasingal dolu. Kisingal alkos. La come mo kasi kelos na kewa mamdulle. Maelal fungi keinem. Panagat pray ki talik si penatas ma aywayang na ki netolu makketeyac pemafashtigikat ni. Nanak naskat papa kadetayok shbeyen nesi kadetayok shbeyen daliksi kamolan Mwet plasha. Nanak naskashikat kadinesmak kipel singe. Efin ne yok asur da kadinesmak. Mayen. Kumaw siya kasi nga nasir katin jud pe pacl man nagawa fash na mit. Da kipel singe kadin wimat wiya singe incho compassion. Akketeyac lang silas na silos. Ilos sinetalalos tiyamaka. Ikesa sanganin kaya nigin kaya na kewa. May ninayakin sang penawela fulilalos. Kat ng sesum. Ilos na kewa mamuguy ke. Mano matal ma akketeyac ne. Inetala elose mutulle pelsi fan. Elela siya una kewa. In orek makin opportunity singen fototo ni. Na yun siya sinsiye. Ayon de ak fusiye ka ak fosye. Kadinikiya memory. Send out na wulas kinim. O nakiwan na tumay katang la misya. Katang la makulu. El akketeyac. O death. Where's your stink? Maingin akketeyac. Nawin na tum katang la misya. Katang la kelyak. Makuluk na kiwalan fel. Panangusin na siya peka din kain. Matalamono. Kung alfa kaya mashirosh. Kanakan lalash ke maslash. Kanangan fulayak ma. Nakmanaskat baba. Esta no naking ilikikat kadin de fulayak. Ke maslash. Ka oye bes. Kumakketeyac dar ke mola ka. Kumakketeyac ke mola dalik madahin sinatikinge. Mafakik mas cancer ke. Kumakfulat akketeyac ke madahin kiya ka. Dalik tik nga ngakilin. Ngali transformation ke siya ulaka.
Alalalfungi mo psiyo pas akketeyac maingi. Kamalas ka din ka yakin sangkulo na siyo mutwersin kan akketeyac. Wana ke wanda 2014 pelsingi. Kalye medakele. Med ten siya musin shakin siya. Yesingalu. El tiene na laslas. El tiene na katanawi. Kalye na palan nukut communication kan walal. Umolyak, nisya molyak, umelikiyac kasing yoros. Usi, ikesta na siya metlal. Kung hindi kayo wain kan rik maging kasing kan kalye. Mwet masin lomsish. Ya mwet wiyash. Inoy na pe. Ke Peter el falen neka. A luli kimano, luli ya mwet man. Keneka elos kele. Paing makat metlalal fung yan na rocky pelsi. Kadinte we mwet bacon inka enforce. Ja käsalos na kewa pe maasin prison ki pelsingi. Ikesta na sielus tas penas lalusan bain matanan ka pen gene klalusa in syukkum. Kyllä malap na syumkat baba. Käsakat, kisaisin siya matagal na kataya kisam si uktol ngol dolo. Wigat met fakak yok, kelam ni lipan. Siya ulal, e mape kumikestan si katin kain fakak fal na kaya mamsamasla. Katlutut kel Moses kel som na finola. El foloko, elen kena e kallasima o masap kunyak na sin. Kashikat kelutila siya awiya na kaya mapaisi waslom. Men gastom fakta, tjekan folok bisya. Paingi makat kain akkalemye ke pashaske pelsingi. Lipsa pe prailan met wiyash matakape. En elus arsue. Prailan met lalfungin na kewa. In kain naknas praike met kollash mutawaek finen White House na kaya answer siksiyas Kosrae. Nakadinitala fela singe melang nelong. Kenwen na tum Jesus Christ katlalfungin ke. Amen. Mr. Liban, belang shot na siyum, masek waklang skon nga nakatfast na met, nakakilin ba matlash matagang kumbiye, ngasip kum gumuangan. Mas, albangan. Shot pala na siyum, betiging ataka. Kume kadam tawag ya. Aw. Right? Lumalap tigin. Well, Kaya wana tigin tres kalilak lang niya piyang siya. Ngat ka nalgiyak ta si context mo igak la nage sham mo makalim kayo. Nga siya ka la tamil share le ke lututala pal takali kuya itak kaya as a fact nga mo yatari pa mal shams elsom me semester siya luti sham siya ne ke sham shoklam nga me exposition dal som mi kuya Genesis ne ke revelation ta siya course lis nganel som mi kuya sham siya ne ke shoklam nga na bangan me tawagen oye singa dina ke me katnofon na galim ga sham shok lam ngol ne ke arsh me oye ko form sham shok lam ngol nge shim ne na ke gas English she sham from ginya genre oye shima shim ne wana ate shi shim ne example kata sham nge shamin kaksakin ka brain kaksakin onin kaksakin kata takana ke lament ashur ma kata takain fakak flatland god everything I was here screen chingin I'm not I think that goes going li ka pange software shema pang local software ma le ushe pe kasho na si fan na ke no taka research ngan li mga ina na ke wana academy sham shok ton go dolu ba de ka taka na ke na ina kada li tingin tres kal kum gain li ma singan ako lang siya laligin makal bangan. Wow.
Diving got the Pangan aten structure, but chan rushing and but form get kais kata sham shok lam ngawingan. Kan tak lamen pa wanan pakanten. Me wanay nash taga ashur shi pangan. Lamen, you got royal, arch wisdom, arch thanksgiving, arch own, arch shamin lalalfungi, arch shamin praise. Now, sham shok tolol tolu in Maslon sham shovo longon na ke shok tolol langos pataga kalim na ke pilgrims nga taga may choose mam ta shayin in Jerusalem nga falok ni Jerusalem la vingat kalim na ke elevation sa Jerusalem nga mo ke marshi ke fit me tausin loit foko na may nga taga wana waklan ka ke simne ke Exodus sapta longol tolu fosinga na na ke singa litkos may nga taga pel tolu inge na kayo esam liftigas longol tolu akketeyac ka fight course out of those 7 fish ka fatolu tala taga na us pange floknyak me may nga pel tolu ye shen taga sipe God kaksakin ke temple Jerusalem. Na Exodus nongol tolu fo singal akos na ke singal kosak kalim ka fatolu ngan wipe sapta tolu lakos fo nongol lu na ifingom sum na ke Deuteronomy singalon kos akalim pe ka fatolu ngan ka fatolu ngan ba ta na ke me Passover unleavened bread sing. O si sam na elas takaligen Egypt akwak siya matay takin na siya Moses elosin muni lam ka sheep na wang an unblemished wan makulukke ye si mata even pa isam lago talis la siya na sang shalay na muto na lalo sa door frame lalo sa na lupufen siya nga takati even liye siya siya na Passover fast na ke en siya me lom siya yan mekalim ke akal shingan may tichap tagagta na wanche mit natalo si takle pangan ko kaman manak singa ultima fero latay na filay latlik natalo singan taga nara katil rat pena akwak si elosin te malkan na masi redemptive work si mata itakang na silos nara ifingap taga na siyam syok tongol tolu sina pangan may na kayo mga itaga wi kaksakin kat ke akwak matay kakle ke me Passover fishe met Exodus ke dal na met show ka kapur finanicha na wana nga kalemya ka fatulungan masih me dapangan Passover feast masih akluan ba me Pentecost ka our fishing elos taga enchi bana flokle na kulangan metigi frat fast na me da ka fight course nga din ikoya na pa me spring or fall even got some nage calendar land klik na din ka nga kafa ko shika ke spring Passover feast unleavened feast me first fruit na feast of Pentecost some nage calendar la shika ma kafa ko nga ke springtime na spring summer na fall summer wine masikyak kafatolu siya yan sikyak ke fall pana ke Feast of Trumpet Day of Atonement na Feast of Tabernacle naro pilgrimage kamay taga ni Jerusalem nga dali taga perluay ke spring na kafa actually si may na taga na gan but Feast of Tabernacle siya sikyak ke fall time naro fakla ko na ke Deuteronomy sapta longol tolu for singa ko na singa litkor kafa tolu every year every man choose that follow ko ni Jerusalem kaksakin God Passover feast like sikya ke spring na Feast of Pentecost sikya ke spring
summer, fall, na taga ke kafak tolu singan pa Feast of Tabernacle. Ito kakapash na ke siyam siyok lomol na ke siyok tungol akos pa ascend siyam ngay. Efo in pang may ascend, may pangan taga lenlesh le na feet 1,000 lo it fukusingan pa yun fascia. As they're ascending up, talyak siyam ngay. Futoto yang na ke tempolan feet 1,000 lo it fuku. Futoto yang na ke elevation siya na dahil yokalik kung nalgal ascend yokalik sasalalos futoto yang nag-temple siya na wana nga kalamipyan nga ako tamdal keli ni Larsi Seattle tamdal perle Larsi Copperscove tigin meki lakiyac nga in spiritual sense kat connect na ke siyam nga in a spiritual sense kat connect lakumasya kat pa temple lang ngan kat KahsInKol we are ascending in a sense, meeting Jesus Christ where he's sitting. It's sitting here in a right hand of God Father. Naro, bro, on makateta ko, oro, ditutang na kayo mama, tikin tres ka nila. Elta ka bro, elta ka on. We're ascending, we got some of the man and shin God as we know he's sitting at the right hand of God Father. Naro, masing yoksube, connection singa yoksube ka din kalam kena. Background get ascension siya mga mataga siyam syok tongol tolu kapash na kaya nga patikin na taga akketeyac. So, siya flot na kaya fisit ko siya. Som na kaya lifti ka snongol tolu. Kumaliye, kafait ko siya. Kate laki na sielos. Papa na taga na kaya me akwakil sang na kaya exodus nga. Elos hindi malkan na mailos ra na sielos. Kate lara na sielos in mololos la. Nangako mo siya nga, deta ka pen na. Taka na kaya makang ako masketa na Mwet Christina, kat kanem na pala simle ke kasmola la. Chijel taka misya molyak ke makuliklan fel. Naget kapash na ke masya nga nagat taka kaksakin God in a sense, our inner being are being ascended something kashaw kaksakin God ke oyaman lang. Now we don't do it 3 times. When at least natin God ke Old Testament. We do it every day. We're shepherding on the Sam, pray na sin God, kaksakin God, mantinig ke Shenry. Si better go next week, mantinig ke Shenry. Na par instruction nga taga wiowos, bel na kayo wang. Ikat na siya tingin tres ka. Ganyan taga 5 a.m., 7 a.m. In connect ka, din kaksakin God. When ako makadil sang in the Old Testament, every man out of Jerusalem that coming every year, Feast of Passover lamb or Feast of Passover feast, unleavened bread. Passover feast, unleavened bread. Tan masifan na. Masyaklungan ba Feast of Pentecost. Pa akademia ke or ma sapta si fanen na ke sapta lula tikun lanangaul lensingaul to ko antorela lamngaul si pa si sin sokak somnan kasawa lanangaul ascended up tikunel molyak on the 3rd day. Now if you got kalim ke kafait kos nganta nasalayak tay Jesus Christ. Real quick. El pa Passover, el pa perfect lamb. Siya si maitak yang moswala Tor French chapa prefigure Jesus Christ. El pa mutunay siya. El pa siya singan pa sang muli ka da papa naka-tram kin kaya lifti ka saptal ko siya. Blood of the Lamb. Namtak panay Egypt Passover feast singan talbunin lamb ko rala. Na unleavened bread singan pa wine makulukyal. Wana tigin treskal tram kin mo wangin pulol siya ke bread siya na. Unleavened bread siya pangan. Wine makuluklal. Prefigure Jesus Christ. First fruit siya pa el molyak ke lenaktolo. El pa isuslay met ka. El pa molyak ke met mi siya. Met pa Jesus Christ. So you got Passover feast, unleavened bread na may first fruit. Now then, lamngaw ko simle ke New Testament in akademia ma kafashi makatil sang nasin talik natin kat nga pa Feast of Pentecost.
El nasole la dari machingan ke gospel chinge. Jesus was crucified. El me wang makuluklal. He was crucified. El molya kelenactolu. After 50 days, el ascended into heaven. Pangan fisakosma. Shalayak leke. Talakflet yeke. Spring na gaywa. Na pilgrimage feast tolu mga kalam nga luo pasikyak ke. Follow na mamit ne ke ne Jerusalem. Pop David the sang shamshok ton tolu part of it. That ascending up every springtime, twice a year. Feast of Passover, Feast of Pentecost. Nakafatolu siya yung sikyak ke fall. Feast of Trumpet, Day of Atonement, na Feast of Tabernacle. Mot kuya, ete mason na sikya matulungan. So in other words, when in summer, spring, summer, fall, ke calendar ng tigiprungan kafatolu sikya in the Old Testament. So na fulfill kafatolungan. It's like end time, eschatological study of end time. Kafatolungan so na sikya. When if Feast of Trumpet, kamta sana ukukrap pa siya. When na masikya ke letalal poling. Jesus la follow ukukrap pa siya. Ekalim follow lalo. Feast of Trumpet, Day of Atonement singan palainin nanan ka siya. Pati interest ka lilak ka lang mega liftikas me saptalong ulikos nga na phone na infulwa taga lainin nanan ka siya pa ay priest silang talik na din kat nga na ilya na ke Holy of Holy sangsha siyaket na manas kaya nga. Lainin nanan ka siya pat sano. So ukukrap pa siya lainin nanan ka siya pakat sano na aksya fela tikun nanan ka siya pa Feast of Tabernacle. Feast of Tabernacle Jipangan. You either go in heaven or you're going to lake of fire. And in Akketeyac, in the final destination, but Shibat and Tasanong. To go back to Ascension Siam Sukuma, Tikin Treska that the Akketeyac. Papatat yang nage me fall nage Akketeyac. So, Mwet na kayo wife, kung machu, mata siya yan ang Jerusalem, kung taga, belu ke fall. In me, kaksakin ka, akfalat ye, kafa inalagay na kafa Pentecost. Na kung sibas flok na again, kung flok me, taga wea, ntane, o fall, na kung sibas flok na Jerusalem, kung me, akfalat ye, kafa in Akketeyac. Feast of Tabernacle. Namangan kasi prusye pangpang moadin. Moadin even kung som nagka-cashing list na appointed time. Katel shish niya pel nga na sindalik natalo so in follow in kaksakan. Akwa nga akwa kipe. It's appointed unto them to follow. Nara requirement siya may nakimanda ko. Akfalat siya ke kafatulungan. Nangako naging New Testament nagke on broila como why not na din kat nga rasyam nga akum taga nagke every day. Broila sil kaksakan nagke malrela fin shakshin. Kat kapas nagke. Namang umni syam nga really if ingat taga na siya most important feature katifies marike or makinya ke siyam shoklam nga pa parallelism parallel lines ko make nga nil parallel na ke lines ko akluangan in rela fact cause ko rela messaging and rela pointing and lines ko make nga nil parallel na ke lines ko akluangan if ingo mo ko siyam nga pangan natin structure yan me mas yoke me the parallelism singa ba taka tify shima wang and even comes from the poetry lan shimlek lan American wang ke me
malan tik na din kat iprunge bang mas set them apart. Talchimus mange different than the rest of the world. Ro posta matina kalam ke masing na ke. Now it takes very more time to come and study. Kating kalam na tina na simushak da structure ke accordingly manake wan to na ke me chanrai kashna me fakot ko shoy pienya laman royal wisdom thanksgiving mangan to emphasis ke repetition ke me relationship ke sham ngai to ke structure singa parallelism singa na ama arsh ip akos to na ke parallelism majimetan ba arsh parallel when I see podcast merkis bang synonymous lines going when a lines go going in support in emphasize in repeat in relate message ma in an academic line dugangan stanza but tikin just get ma stanza singan yok super lale ngamo le to lie ngamo stanza kan line na tol ko pa ke sham show tongol tolungan to man this defies parallelism singan yok super kan kalam ke me Tako masih meta paksinana masingan lines ko met ngan weapon na lines ko aktu ngan kung kan sumli me sham lu for shakos. That's a good example it kun li masingan na masipe tokuan pa me len chin no chintik ngan di wanan lines ko met ngan el akyok ye ke lines ko aktu ngan wanan develop lines ko forsimet ngan taga forsiak ngan da akyoki forsimeta develop el wana lenta akyoki message ngan ko lines ko met ngan na ke line aklua el develop na isa masemeta me parallelism semeta ba synonymous masaklu ngan ba developmental kan sumde ke sham show ngol chi fostolu li oya singen kun kalam kela emphasis repetition me relationship ngan e ushe message matangal structure ga chanrai gas mga ya le yo even kum line la man sham in tong ka asyo ngan kumali structure singe parallelism singe lines ko met ngan wana lines do ko wana kunta liela mo nga ta pro tong emphasis ke ko ma sam kinyak yo message ma in their inner being ke sak na singkata patako akyok ki structure ye kingen afin dragon galen the defining and parallelism singan pangan aktolu me wanan lines go make ngan peche yak like lines wak luangan illustration she in convey the same idea from the first line na sumna ke sham show kangol for shit ko ya kalin ya masingan na masishaflan pa contrast. So you got synonymous development, illustrative na aksyafian pa contrast. Lines ko metan, ka fossi metan, siyeligi na fossyak luangan. Pangan parallelism, defy sima lete ke siyum ka siyamma, siyumlan siyam ka broy ke siyam syok lamang yun na phone na. Rala, defy singan wangan language siya or magansiyan Hebrew. Now, make it really kada forget katil sang lan ngin shimus ma art in shell so dan taga broy na ge kaksakin God ge what's going on in their inner being, in their mind, what's really happening in their life. Data ka somos la makintify singan parallelism. Na art petify siya ingin na alet ngay fact forget kadina ka din som shivena liye parallelism structure akos nga usuda synonymous me developmental illustrative na aksya contrast me kalmen mange emphasis ke someone yok ke ma incielos koma anken na naklalos tata ka tong kayo klalos nga na smos la sham go on ngan broy na singkat kat ta kanaru
pangan sie makalim bela even kom som riti sham ngai gas na foto gas na sholle dal ten or makin gas pakanten very few words to shock the picture la na pa life lalosa martian shielosa kayok lalosa ko ingan lazo stan kaksakin god dalali shile la gas na foto ba gas meri thirstness foto gas na foto to shock the fact na pa kaksak lalos ko Milos kayo kun elos ito la catching porong elos ora talto ka nakia broy me on naro kada som nakia sham shok tongol dolyu dana el patakyang nakia sham in marton sham shok longo nakia sham shok tongol ako sham nga no phone na classify that as sensing sham fanyak sige fit tausin do itfuko nakia tempola pel tolu in yeshi luo ke spring calendar lalosan na shie feast of tabernacle ka find ta chikyake ke fall time pel tolu in ye ka fatolu ngai ushi mat na kaiwa especially men 20 years of age falok ne Jerusalem in the kaksakin god ke or ma el orella starting from me each of nige time of me David ko Solomon ko papin na ka nage New Testament nage Catholic oriented toward Jews naro bro on ngan structure ki fal nage me what's going in their life na tifai singa kalame parallelism singa e aspect e shamshok to ngul ko toluma tigin na taga akalamia gas na photo do sholen faka engan lalos lan met makatel shoot sang na silos Thanksgiving kulo on taga pena nage la lal fungi lalos nage akollah God praise kaksakin God na me Ashur lament there's too much we can spend hours after hours discussing just parallelism to mayakos mga fakot na syungan kaka trampram kin pienya pa synonymous developmental me illustrative na aksha fila contrast stanza 1 go line 1 to second line pangan tifising parallelism now tifai special yang kada taga akyok ke pel doktor alle me ngai fak faga kadin take one step at a time when kada taga wiowos mandine ke 7 5 7 two step tosta 5 7 when pang bana tigin tres kada faga shukla aushe katsum shenri na aushe having really break down that 1 hour message ek up in less than 15-20 minutes. Then I when kayan bell kada som na worship song on mangane perin message kadero message it could be less than 20 minutes. Naro KahsInKol lowos are me do thing eko nagaywa I mean two status the kegon in the from kin mange ma yokshipe ma in nekat ligina kadin mata loin lage malan fel naro amo e pangan kateship pekran mga sangin akyok ki sham shok ton ngol to du kada som tin preskalem to akketeyac kadin daweklen lasha akollah na geor mana lash mishenya na isa mo yego kada chiba to get tuste to summarize ye len igashen na tigin na to point 5 year psychological get tuste all the megos Pacific 5 p.m. Pacific Standard Time. With that being said, she be kula kaksakin kat kartan met nagawa da sumnal tigin na akketeyac shamshok tongol tolu tigin nga fintra kin in kasha ma shrik mai ket na shi kepel chinga pananga faga tamna chille bagain taga alle akketeyac yo kanong mangan tigin well glamalap kaksakin got game ale yok shiben de galaman kom confirm mi la shiklao shi na magadak fashinge anaking akalemie kom de kan si seng sein kol sukunan galgalin piksi
It's not gonna work. Mange mana siwos ma lang si o kakos le kikasan God. Ngavin siya sumingin ako sa mawika dinginan. Siya nga siwos ito metigilim ni Mr. Lipan il taga akketeyac ashkanin Sam el samram ke Sam ke praise el samram kun Sam ke lament panda ke laloma wisdom kanin mangan il taga akademi bangang sisilan kan taga when manin na me time na yo kelo sista ke lutu talosa nangawi interested ke ngale yok men Wangan siya pilak, wangan siya nin sa yang angelutu dengan kalutu jirun metne na pangisi oye mga kaniske, may nga connect na pa mga taske nga. Nagelsam kin na kisam nga, kung makisensya kin la, ifo ka desam kisam si ukto ngol dolu, alu siya Leviticus ni, saman nagikafali me itkos mal samram kin. Naskeli ma el akketeyac nga, el facta na kafa akos masafla lemel som getangis kwa som na Jerusalem inda we ak falet Passover le Mr. Liban el so min we ak falet Passover del pa the Passover lamb siya na tapo na mo unleavened bread el tako fakyang dako okay na el mi siya first fruit tukunden tolo el molyak na palen lam nga el Pentecost na baum samram gunla tolo ka fangan so na likiyac nakacham nga proyeken ke 7 stoni kayakos fa singal dolun ke singal algos trumpet singan emo kuki anyway in akademi na kulope ke makos makum akademi na ke iplan samram ke samangan in kakasik na pakat fakne nene okuku parallelism katunda parallel park ange ke sto siya na parallel na kumsaman na ke synonymous mga kumsam ke parallel nga pa kumsam na ke iplan developmental kumsam ke illustration contrast mga ina ko kada fa demonstrate ke to dike na kaksakin ke me akketeyac mo ngata ko akketeyac ke samsi ukto ngol dolu jale lol kat ina na pa samsi ko nga this is the goodness of brotherly unity el likiyac in maston siya usi ke bel mas misya ke belin merat ke belin plan ko katna sorobangi masin likiyac brotherly love siya sin siya lomalu in lom siya yan na kayo rekma nara it's a must listen to Psalm 133 na ba nang ke background siya mauda katari kat kalim ke Psalm makatsamram ke nga yok nga finkan siya masing may kasam ke bugin siya mo ano siya Bible nata siya masing man naki Bible nata siya Kosrae Question kan li Sam siya uklam nga si masamram kundi ka Paing buk siya met sapta siya nigi sa angal limekos buk siya kluo angal luo nigi angal tolu buk siya tolu siya angal itngal tolu nigi angal liya buk siya kakos siya angal ki siya uklimekos siya konkos na buk siya flashing kita katayelik Sam siya uklam nga nga ki pugikas nga bagim tan Bible nata siya nga na masir nga usiya kaya katefin Akika din na ke Mr. Liban lang arlen na lol makataske so kumbinsom na ke pange puksemet tana ella el align na ke samram ke Genesis puksyak lunge el align na ke Exodus puksyak to lunge el align na ke Leviticus puksyak agos ke el align na ke bugak akos pa oikiak na me Deuteronomy bange kita katalik klara kaya salam kun John Dra salam kun mange kada som na keda kat kandi align na ke in we ba na makadakkalam yenge kada tala kayan siyang masim da sir David nasuko pa ito ko ki siyam siyok tuwing ultolong mot kayak mo ar siyam siyok itkal dolulal lamad siya siyang man din nakalam la siya bat mo yan sekolal siya Moses pa siyam yung ngaul Nakanin mga nataka, tametiki nga takan kay Sam si Uktoy ng tolo, ngakin fight ikom, kumin kan share, na sinsyaw loman. Kat finefast na mit, nan ka na masing ay euros, fakat fast na mit. Evin pangalan saf na sila kumvin fellow. When masimana nansik kumaba, anak ka din mamut kumo, tsak na yok pelas. Ngakalimila, pel si internet, singa fashilik na fin fellow na phone na, ujali cospel singa
Mas fact mo, ila kelim yung sign of time. Narakasang ba na eschatology, study of end time nga inkain we petaka na kinakatayan siya spang Nangat ka kisam siya ukto yung tolo dengan kan siya skon ngayon kain silba nawi kaya na naklasya mo yun katsamram kayo on na elfakla on nga neftoto ayok kalmiya pam barangam mo met maorekon nga level sila dahil nga ala na megat kan fakke kadiligastan sin met mata simuson nga nakade leprelaun sa kung nga ngata ka kisam siya ukto yung tolo kaksakin ngan welcome ibe mati ulas mawutyak nga not wasali kaksakin kemol wala na lash fakya wala na iyan KahsInKol kikat tong na inis madalan LEUM God inkol KahsInKol kulo malap not wasalik Paing Mwe Read nga na email ticket per kulo malap yang dairy tamdal dairy tuwa tamdal bat kelin the cham okay kulo malap pangan met mars tingi pa singa kloga uchak lowosan naklas karikat share like yang malutut singa kat na kiwain na fakki pa pala mo nimita ko siya klamsi likiyac po pakat na kiwarang kat sis lagi malutilan kat akketeyac na sin Mwe Read kat sangeng kat mo tiyok shipe naraki kat takam dak samdak basinga kamesi talarongo kat pangan ay wasi malam ni tulipan nila akketeyac nga au si alumet ki aluo message sa nila wikas peligas ron peligas lad machimaldian peligas lad pasta na kung pangan mo metifok lagi alu si met ngen eklemo luman are you serious Kumete we secondary school, eklemo luman, kumete kya kum lef kya kastan kat. LEUM si fenas vehicle, mel fak, mas tafa ko inge. Ngale tupuk foka,
Finban lom sika findan kia ka tiktika fakkate na mangange. Aso ye ke pa pala masingan. Aso ye. Kasha ye. Siapa na nga miski study lako. Farin yang nga study ki kasten kat nakla siya kaliminsi. Namat discussion akakain siapa din siya nga. Aso ye ke pa pala masin fakman. Manlem si banal fak mo. Mas na fak oingi. Aso ye ke pa pala. Meto akos fasakos. Meto akos fas itkos. Meto akos fas singeul. Toplan lembangan. Mas na fak oingi. Naragat tangan mo. Alusi ke alun tudang kisen real file. No, we have to Sabbath every day. Keme, feast on the word of God. Nara pa kita kana ke me ikek kana sis ke nak fashing. Mabang sila tawon lipan. Komeluti ma komeluti nga ne ememie. Hasta likse wiyak. Papa sita mok. PhD lagi masum lutut keo. Elwangin le. Ngani ka nasun mo ya? Elusum ng kalya ka. Kalya ka pa kasha pe mit. Fin fellow. Knowledge, may kasha na kiwa elusum ng kalya ka. Nanimida ako siya clumsy. Likiyac po. Kung finash ke airport, paray ke oana. Kung akapen paray ke mnoman. Ngakan paray ke flight loman. Intimdak fur me airline akom. Ingen nakatinpan na kung fola. Kung Mwet na lalal fung isile. Ngalakan na misya pang afaloko. Nangalong yaw raso ko. Tasida laurek mga bangon mo pange. Uta kay Diyos manasik. Nangasangayin pa sinda niyan may tuyak may som na kimangya. Naraki samsa ko matagal nga eh. Kung siya liye. Siya nga, usiya ko usindihin mo. Maki electronic pa ba labay samsa ko nga eh. Mga samsa ko mader samsam kimisya nga. Samsa ukton ngol dolu. Na kadamtawek inge na. Samsung ng mga David, so usin samit ng dolo ma el meye sumasla. Kama alut na sila sumasla. Fact mo fakya woye. E fakya in sebo woye. Ke Mwetlan God, takay ni mata in si fan na. Maingi oana woyen oel inak mo sa seo. Masarori kisifel air on the ke alatlal. Negisyun kaklein nuknugin metulal. Maingiwan na aun fong final erman. Mapatadi na final shug inensayan. Paingenen si malim kadel ora ulela in akin si woyilal. Aok kemul siya wangin siya fly. Katagani proy. Kulang malap na sumkat papatamash ke kaslong. Siya kung mong yang darin na ke. Eke pes kadenen ay kong. Wala ke kung mong yang nagkifoko etamil molyak. Elela na siya nakewa malip sa kaslong kintusenge in rejuvenate, energize ke kaslong. Fakat ndaklen la siya. Kainim kat papa kadablan. Amen. Amen. Kulang malap ke faksilan na Mr. Lipan Bienga ke Samsung nakadakatayac first by first siya nakitolo. Tamay tamo first, tamay tamo stanza. Na uya ke masing mahin kumainin na ng siyaw luman, ngayon na ng siyaw laka. Tamalipan kumainin na pa ng siyaw luman. Lakong bulletproof mo kung lutut pa po, kumainin na pa. Wangan met bulletproof. Kastan ka sita na siya kinrapay ka te. Pel na kayo. Ako met yung fukle na nag-parking lot siya kaya nag-freeway. Namait kaya kadi-kadi ke kos-kos pa. Kaya kung may meeting lang itawi ka church, kaya kin makat fakap pa rek. Nakata sumda na rek, may fal na kuluk lebe kos kat fuki. Kaya inin na Samsung ko nga. Samsung ko ngol doli. Nara pa kaya treaty tari kaya nga akalimila mala David. In demonstrate masin lemisliban el fakpi nga kana skill lang akain usi naki in a line kinuti silala. Nara masom naki window hindi ka ngano si masing eh. Damlipan nga alelut to chuos ki magosarang eh. Kalem, di color code ngayon. Umakilit na Mr. Liban. Aw, kulang man la pangan ali kalim sisak lu. Di mga arab, mga kalingiyak ke. Ma kung akketeyac nga ke locus, nakasomne ke. Ngaliya na ke chantra makumrang ke wa. Ngan kayo rani ke wa kay siye me
kainin me reference nge. Narasong be pakanak na phone na me kay sikas mga nikingenge nganito ke ngan Trump ta ngan ngeng. Ngan de rela mo pakasing we nga papla tari. Me si papla singen nga rela makunako. Wangit papla ke rek masinge. Cherma es po yakla na ke father sa usya in kain di mo che clay singe God is still molding us and forming us. Katsuna jafla. Nara the demonstration singe. We will never arrive in this lifetime. Lumalap. Kumli kung from being from ke relationship kung from ke me simam ke parallel kung fak mo development synonymous. Nali kung hindi full singe na ke full singe. Bangit synonymous simam from ke. Ana in mut kayak mo. Fakya wo ye fakya inse wo ye. Na pa akon yak laki stanzas ko Mwe oana woyen oli nak mo sa seo. Na pa fa develop tuk na mo full trashing am nge. Kimitlan God na pa akate ki full sa luoten nge. Masaror kisveleran na ke alatlan. Kung hindi ke casting disan alana mekalim sakto ko novie masintik nge. So parallel si kum from ki synonymous si kum from ke pa color code yaking ila me maten nge develop in sang akonye ka me akketeyac kalim fakloma kadeta kanake na kaya pa siya pange patakada ki masinge na parallelism sim fakya illustration si kum maganda pang color coding kum na illustration si pa makadil sang na sil iprem ilang talik na tu memo ana Pach with itun grang belche wang talik na liprem lang me pabelang me laksaki ngatesiya may ramam kaya illustration prophetically pasikyak ngayon na kung fakwa ki contrast nakadin kan li met difference la fin ba masi ramam contrast na mon kili laf ke masi saya nara panay ngara me ngan akademia pangisam su kuma ramam kaya nakadawakin sige me develop ya jam su kung vlog ke pa pala din take stuck look should I share screen ngan mo si pa pala mo nga share kung kano ko yaki pa pala mo me electronic pebble first in bang kung lang la pebble du Manila when ke Paul Salas mo definen paraya nga finjak mo min nga ki le Mr. Lipa ne lutia ngam na simu smile fact ngan kain fact check ila mal fact apay. If when pa urek finen paraya, Paul Salas Sham, Mwet am dalis, Bible school na dalala, line gatiena, Papa ng amdarang Mwen mo lash, bang mo si fan na lash. Mo singa fin kat safla fel kat safla. En si makadinanta kaya pa Paul il fakla. Nganim dan singa pray. Nga pray came na nan wikum nam the fellowship. Okay, pel singa fakti fellowship nga itatari lang asum na ye. Wan ma Paul il fak. Na bange ke tsum na ke inakataya ke fka wo ye fka in se wo ye ke metlan ka los ta ni muta in se fan ke Davidel siken orala samram si laing stak luk ngai English ta Kosrae men talit ndip nga ke intala nga tari fatiki fela singa ngaldo la Kosrae English daleta na kalim ke la mangaro na finastalik na tu mai ta English selala Shadala couldn't give them some feeding. God. Here, the psalmist David, described the beauty. Lakate woye, efkansi woye. Ma as unity. As takainin maston me, palfak ne pretren, metalal vungi. Natamna lipa ni lakate yatay nagi me, Samsung kung nage SN, Samsung kung nage SN nage pilgrim ma, para Yorkshire the Kasilala. From the Gila. David exclaimed, crowd suddenly, in surprise, in anger or pain. How wonderful it is for believers to dwell together in unity. Masing nga mo, katitamin kataka, kiyan siya sa Kosrae. Kung di nga lang sinam talipit siya si Kimit Kal ngayon. Na phone na tayo ni Kal, aka wet si fun na rhythmic,
shune na ke pelma kat ken shuna a fin siem da shu ke wa si sang me shuok na dena wo na men kat navigators kat ka en si jame na ra na ke samram ke ma singe ya kat fin samram ke na ke fellowship singe na nga fin uskum na ke sam me siovok singalia an si kumin mali staklok na kung fin ni sam siok singalia na kung patati na ke sam first saklok yung ara kum dele shara kel tu singa in mom dang dalik pe wo pe na kung mali ma singa fakla me di kung fin riti finas pa bandum kum ko di ma ses manyak nga ngamit kawaklan met na kay wasya kulacnsap ekom aok elus na kay wasya akos masaplom pange me definition makatiki ka din syuke o yasing yan ali ngafin stakluk uskat meneke ngake reading mo kosli la pacl la pangariti kaya ngate taka siya namdaan singe kinek mga shmon katfin somneke malakay tolu ansi kata petse ke katsum kalnga yakke fasyaye malakay tolu fasingal dolu ya singalon gosh konfindien ke malakay tolu fasingalon gosh mafakke bange na Mwet siya akfalatekat elos ashamshami LEUM God elupsha elong milos fak yeah na simusya kleinen Mwet na kay wasya sanging in LEUM God akfalatiel kisya bugin esmaken yematal sumasta fasingan kachamram ke unity bagatash kenge in mo me kashagat kewa na katfinchu da somna ke ten na ke shikishamram ke unity singa slila me shaman kenge katfin somna ke orek ma saptalu fasangalu elos arulena eselos sangin porongo elutluchin masapo oepe aingani yurun sisin sie wipe ipes kekafa in kanchelik bread eproy pange milo sero ki church na pange kata first matakain da akketeyac shish ke unity si matramram genge Paul el fact mo nga sangkulo na singkat lakpel na kewa mga nan ka kewo sa pangasman biyenga na John el fact mo tajakta kat fin for fast shares in galem oana ke elos in galem na as ainga nila shirun siye sin siye as ainga nila shirun siye sin siye na el fact mo pwede siya el fact mo kisipin KahsInKol siya ko wasara na siyuk ke rek malan wasa siya ke mutawaek mene musenge nara unity singa ke samanya ka nga dilogi ne wen share screen lago ke unity singa samsam gunja ka inwangan shalik yoros Paul el fact mo kainin LEUM Lord Jesus Christ akafi na siwas na kay wa matlili alala takuusinin se ke makuus fact da in fact wangan shisheligin mas lowos kus na kay wanta kainin na naksifan na epepa inge matlili alala ngay aksafya simlak kusin aksiwas siya mo lowos porungo may kafilak na siwas kusin ta kainin na nakse ars mislen mas lowos katlan lang siya mislev awikowos ngake usipit siya nga na sisla may siya katsamsam kun na ke me o yesi matsamsam na ke me insi sinsinge unity si matsamsam kun yak ne na ke ora kita ka unity singe ke sams ko matsamsam ke nge ala na yokshipe nga kumin kain di la pang singe mataka na sis na yok na ke katfin mo kat me munun Christ kadindekshin loang na ke unity singe in kain me ala loang na ke la mana yokshipe si ke orek malan gada tang singe pataka ke yok na ke etaka ke stand sack tolu singe kat enina na paye me spiritual discernment na ke pang singe nakatsum na ke ipsi na ke fas to konge I feel usi na ke
Siok to yung dolo. Mafina in kalem akketeyac siya Paing unity siya nga na siya nga. Na fact la kimainge anawoyan oil inak mo siya siyok. Masorori ke si Veleron nakialat lala. Eron siya nga pa metkol si makat ito ke mettol faleta. Tiana metutsak na kiyan matal siya. Kuminan mettol falet siya. Siya masol la sinkat. Masarori ki si fel eron na ki alat lala pa sham kunyak nga. Nara sham kunyak na yok na ki me tukun unity siya nga sham kunyak ka naman me takayin akketeyac kinasishki well masang moshwala si fel nga well na siya oksiyas recipe be maurikla na ki. Ars well na ki insife na ki mama ilos kaya. Na mayen metlan gata akademiyak mo na nain as akal si maurikla na si los in kain akademiya la elos matawa ki maulsasa si referent for something in the calling of the Lord. Nagikadil panglul eran nga nara itakang na sin Moses na kos dipsila kelutiya mama inak fashiyak ki me nasil eran. Nara paypala akademiya me sham ki sima sham nge la sorori na ki alatlal eran na. Nakatfinsum ni ki lifti ka singala kos fasya akketeyac na siya killen siya kitkos el fasifil per resela sifel indiel unena kayo kimanol el fa olla nuktuklal yule na el fa nastasla. Katfin niya nagkakatayin si matakay kaya konfinesum na yurin God inaramalan ka ata alaw pe konsum na kaya kuminin na kumin fashke direction lan God kuminin na naknaswala pitsisingin kalem paksam kin mga men misinge listus siya katakati kun listus siya miselik nara kum Mwet lalin kaya akketeyac ke uleyang mata ngi mas manyak ngi la pel singe kumti anat taka na gen matal ka kumti taka rana lang si lumo pa akketeyac gibe ke nifdi ka singal yalong ka fak mo nukewa kolla aunsef ke likunta powos kanawalat lowosan longol siya limigas fak mo wangin metole farese katena ipke si fel kakalla sisken alatlal kasipuk manolin akalimila elasyor Tika cham ke masap singal Moses elustako isam kin pela gat fakla ash masap on foko singal dolu fakyang betako Baka kita mamasok ka cham ke mama me simla na masap on foko singal dolu nge ash kai sifas matagabe na akketeyac na siskadin galem ke nara mafakekle na ke alachilal me eran nge ilape na mama simla na ke maitaka na ke me press plate si manugume na fakla maingi oana aun fong final erman mapatadi na final shik in Zion Paing en si malem kadilara wulela akin si builal au kimul siya wangin shaflaiya Sayan press plate singe na masima shaflange pa ke utaka me kalmeye maingi oana aun fongin me Mount Hermon. Me katita ke final sukonge. Katsom ni ke Deuteronomy tolu fos algos. Fak mo in Belsia katista sinto ko sa lan Mwet amoringe en na kay wakatalep in fel Jordan matawag in fel Arnon la neke all Hermon. Final sukonge elbot veganism na should be defined. Orek maganyak finals ko nga as in Mwet Paing na pa me inge na samram ke pa sumanyak na ke eloy na on fong final arman. Ke Joshua singal si fasingalit ko fak mo lapan matan vel singi mutawaek ke final alak air upgrade na idom falen ni ken pelkek na ipang kinfel Lebanon on air in final arman. Oyepe en kilet
and kisser and mark kak el erman na phone and pasan na phone ni salaka. En nga kalimiyak la me ilura finolen nepunanin shosho ana kisuko kya fojel shosho oye pe tu finoler manin shosho ana suko kya mukun. Nara kinga fak en singe akkalimiyak la ilat intersection finan Syria and Lebanon. Na arch significant me symbolism, cultural context, impact on religious practice masikyak itayak en singe ke. Lemistali panel tangalya kato kisam lal ki falatian en singe etromondari na connection on Mount Hermon etromon yak na ke me connection na ke taligi Israel nge. El paslagin ba finals ko mo ala na manek lagan likiyac na el natural boundaries between different territories. Na fin masingan sikya kanin different territories kalme ba ashkanin culture, ashkanin faith, ashkanin oye. Na biblical reference laba yok na daga ki fasyak tolung ki fak mo me wana unfongin and unfong final erman na kalmean ba me el patati ke final sayon na masikyak ngan ba unfong singan mut kayak na gemo blessings lan kadel patati fellows netok mabatmat na yokshipe yen fos singe ila kalim ila inge na fin kadel wela los elos lupshakad akfletikat na divine favor spiritual nourishment patati na yoros. When Finos kong el towering on ngayon na ke northernmost part of ancient Israel, na yokshipe na ke me, pa na ke aywa si matagakila, el tao sinduwa kata si masamsam kinyak ne. Nara, kaya kalem na ke me, sam si oktong tolu fastolu siya nga, ke samsam kinyak na ke unity of brethren, na samsam kinyak two of Erman, na should ba samsam kinyak na ke image tree siya ma, el patati na ke alatlal era na, nakatanda kliyak pitse singela, okay, na ke pelsima akmasala era nge, na mo mosral nge patati kin si feli, na ten, de shun alatlala, na ilana source of water si living water si, mapatati en mela na, menen nga pe snow cap ke finen nge, na patati na ke Jordan River, Nine patati blessings singe in the Gasha agriculture, ecological life me Jordan Valley singe. Na symbols si matagange pa iltaga na ke sustenance of fertility. Ina ke me matakain kan Gasha na ke fertility. Na taga kekat compare masimo compare unity of brethren unity si masamram ke Sige mut ke na ke me o yesima aun fong singe kita ka imagery sige alat oil nge ta ka na ke alat lal siya era na ke liye places nge patadi na finan Israel blessing of harmony and unity in Maston Mwetlan gata te eninan mata asikali pamasinge pangon kat na ke na in fact accept fi Kishmaniak Maunurmana, Iltaka na inakalimila, it'll serve as a pondry. Inakalimye pondry lanen mekanen, siya ma samsam kunyak na ke anti milos ta is, inkain me masilosia. Kinga samsam kun na ke, and singarik magan na ke pagan worship, aw, daw rik magan yak sin mat kenen, o epe mat amor. Napatok akalimiyak la, ar victory siya rik levinen. And singing Mount Hermon si Joshua. Pakalimiyak mo. Lapan matan fel singing mutawaek ke finol alek na air upgrade na itom faleniki and palkak na ipangin fel Lebanon siya on air in finol Hermon. Pangan siyan ma me conquest singa si kya. Kika tram ke Mount Hermon na. Ke blessings mataga ke fertility matagan siya una sindaligi Israel ngayon.
Arpe final sa ko mga kuminan kapsage me uleng sasya. Kuminsum na ke me to saptas ngalit kor fasya na ke luo. Arshi fancy. Lena kon ko siya la Peter James John. Na delsum na ke final sa ko na may leklen siya. Kel Aaron oela patati na kel Jesus Christ el transfigure ana nekle manu sasisi manu singyale na serum room galim na matolek tolekena na ma pangpelsi ma Peter Andrew James Peter James John me sangeng na transfiguration jinge papelsi ma uta ka Moses ten gain represent masap ma ketorang Genesis Exodus Leviticus oikia na Gabriel elide Isaiah daga ke line non lalilai chaki me with pala ke Isaiah Jeremiah Yoksai Sigil Daniel Fanigel Osia Soalemus Fanigel Malachi Nara ke sam singe nga usia na ke symbolism mataganga masima yokke ba imagery sige tu singe aun fung singe it symbolize role of blessings and refreshment mataka intaka na fin metlalal fungi nara nga kung finekin metlalal fungi siya na ke David in fact nge fakya wo ye fkain si wo ye ke metlan God elos takay ni mata en si fan so kaswak mo ewongan mata ke silom emungo pretsyak diginangan bain silom mata kain na naki blessings kyo al jinga soror padadi ke leran nge leila pelsi mga when namishalipan il fact la kisi sa mga si mga din demonstrate a contrast na yung contrast between kalim darkness Mwetlan gata ale manikle ilos fashion in galim milos faka align with their works na pa ngara nga kume washon gas levin god luti o oyelasha then a fall na mama scripture ga academia nara contrast singe inas kalem ke la metlalal fungi si pang ka lawyers ilso matain maston metlalal fungi ta ka kain kamal sum ta ka kain ki meeting lan church tawi mana sil si vena when mana ke walan god sovereignty lan god ke creation singe el pangun kat elorela ka sa vela el likikati kadin worship elal Nara likina nga kumi naramalan met pekan kimalan kata. Ina na nas define revelation siya. Ma highlight diye. Discernment ki mga kumkalim kita truth. Mapaye. Nakalin ka nakalin false worship. Para John in fact if John akor fastong lakor silang Katil ngan kalan ngan lal makay na para meta inalo na sila kipay. Nara kat finelip siya nag-vaccine na ala na yokshipe ka din diya mayen kat fin makatitawi le tawi Christ na fin ka din kel Peter James John som nag-transfigure ke mountain sa kong nakat kap siya nag-isam sa kong isam si uktol ng dolo ana insiveleran nekisun kala in nuk in metolala presplet silalma shuf singalua ange pelna kayo amen efine patati while singan nati pasal la presplet se oela na ke me onyx stones ka mama academia ke presplet lala pain siyo si ke sustenance of fertility and blessings sa patati na finan Israel pa masima symbolize ngen mun symbolism ba si make na naki oye si masikiyak ke na si James Peter John final transfiguration ke metos kalit kosh ngayon na ara kadin ngitlape ara in kalim ke mo lakoma in kalim ke mo lakoma la ana ke siya koren singa siya fasya kalim mo nga kumetawi Christ nakachakak siya singla first na med inaksefya mo liti siya ngayon daga na siya
Polel akketeyac shish mo inge kat nukewa. Tu likiyac ke wolacna lan LEUM kalmalik na saya ke wangin ma afin yen matash. Wolacna singe masin LEUM auk ngon pacl katle na kilamal si fena yok yokelik in pel nukewa. Nara pa ng ako mismo luto chinge in kaksakin ke finals ko herman nge ke aun fong nge usye blessings na siya losa. Usye pa na si kominesam ke sovereignty lan God ke me Christ lala. Ako min kain mukui es makla ilfin na nakmanas na si komlang si ngakom me si ngakom da sangailik na sin matuya siya ke. Pangakasya mga kanikasya ke maluto chinge ya. Pela nga flokan na rol na Mr. Lipan nan kain me kasya kat metigilata ko an kain me taklo ke nga kain wikos ke akketeyac ya. The interest call. Malap. Well, okay. Gulon no malap kya kakteyac na wo ke sham shivok to ngol tolu sham no todo skuto alla kano na makelemingan na kada sum na ke pokumin kalia pange arge pelchinge nga wi komin tramramin kalia na hausut pela kunrala ipkunum kyan rala shiproin facility ta metigi kada som mara tram la na swia ka chitba som makelin metlash matagaligie cash lu ke olitu shenge na finne kom wi ka tom din alkie comment ke olitu shenge arslo malle yok na peshmena sheshkewa okay naro pain kom show no man God bless you kada somnara lila tigin mekil tuwo kaksakin kat ke oya na wo kulo mallap be safe on the road tamdal keling kulo mallap long last nangen pe the tuwo pat
bad la wigat len na kayo kulo malap ka man bad neteri kon tuwo ke shielen kaksakin gat ke mollar kulo tigin berle tara tuwo pe ne melda Hubert tuwo kulo na shinkat ke shielen sa amen kulo na malap kaksakin gat ke mol wala na lar faga wala na ien ka shielen ke tong na eis kas matalan lemkat in kod kat ke kai shi ne not was ali kum kulo no malap ke kya nak ke yeshinge wang in mashaye pa ye factualongan wang in na pa mashaye kaslan gat ne penita mosis tuwo kulo ke gat ngatalik long kas matalan gat place KahsInKol kulo malap kama ile cho tuwo be Tignis forna yos tuwo kulo kaksakin kat flat na geos akay gos kulo malap rose cho kulo malap ke lutina ke alam no singe kulo kaksakin kat geos tigin bangan matagal likiyac prelos ni ke pelchinge na ara pelchinge na nasgan usi kedin pelngan in kalie nakat fausut pelanaw right kulo malap Wana nga kalemia sham no todos ko sham shok tongol tolu trakte yok kano gos long akketeyac wo shel dig interest kana na wana ifin mo large kata kalemia pianga kata ta go yeko fa ko lo shel likiyac ke tustea kata ta go point pa yo yeko lime course Pacific Standard Time 7 p.m. Texas Central Time oyeko ifin mo kata ta na summarize shel ni gaskan no phone na nakat zoom Elta kana ke if in del some outline shil ke me tustea fakoloshe leta go akfonyela na we background ko context land daga akketeyac I tolu likiyac ke tig interest ka inge na alle chu malla langata ka long sham shok tolu kaslan ka Inokasiyak ke ulitu singa kulo kaksakin gatel ukas katyak we kasin proy mataga akalim na pa lulap lar makumara inge na in molo ma ke second singa efin ka del sik mikael bangon kom orala oye singa nakin chewuyel skin long kasin siyak singa na ke oye si mata usie ngas ke kulacnsap singa ko kumakula makataringe nagin mo larso kumain siya na singkat kat akollah kat efinet bangun kat misinge wanan netoli likiyac wo sinatas copperscof nga los mong la kamutulla kat akollah ka efinel sikme kat li shamshok tolu na ke me anointment na ke me masor ke Aaron ngan nakialat pala ni ke luktuk laling ngan off no langan fak wala yen ma asrun God Petchayak Jesus Christ lail pa ushe wala na siya nga eternal life siya makat me akwat na ke ka finshak na ke inmol siya nga wana na ushe oya siya si pakas makinye kom ngam olutu siya nga la kapay katakola na ke wala na ang God kafakya naro yok siya nga kumintaga tayo ko lutu siya nga katin sipet na siya masimay takang Jesus Christ la foloko wana lakang na siya matamalutut nga ela so mako infakin nom sin tapat man la foloko siya nga na ke 7 tulinga saptakos fos singal tulinga singal alkos utak lalan matlalal fungya misya kamol sikyak met Masingen the second coming siya. Utak la siya nga
etaga pushe yakle mashe okshe fin felane. Mashe okshe fin felane pa munun Christ. Pa believers, Jews or Gentiles. Mwet na kayo maligila lalfungin Jesus Christ. Ye utakyak song. Pakalimya ke fosing akalimya. We be siekor in saptasingen mekor. Fos lamngal na ke lamngal tolu. Akalimya be utakya singe. Na ye kors pelkeo na sindalit na din kat nge to choose esikyak. Tugun ye korsengen second coming. Metlalaj gu mautakyak na ingkasao metiki ye korsengen e wala Jesus follow. Follow na ni ke Mount Olive. Ki mountain che ma akalimya ke bienga. Transfiguration che ma sikyak wea. E follow niya we that I establish yeah thousand che ma akalimya ke revelation. Nara vingat li malitiya kat ke pacl katika intu ikani ngetlani ke enchima Aisha from kinge Jerusalem sasha pa son in academic revelation new heaven and earth a bones go got long being Jerusalem and Madalan God let's it better go establish ya thousand chingen tukun ya thousand chingen Peter la kalimimo eak sasha by fire e sikya managawa siya yung gasland God managawa aksa siya kay tokoyang na fela sasya i evan sasya tako naktaktak siya pangan kat kapasyon na ke pilgrimage feast siya may na to flokes fall time ke calendar natulo sa ke Old Testament aktaktak siya kata sumwi mata yen wolacna mapatpat na los na kayo matina law in los ke puk matali siga from puk siga revelation ngan esum na ke aktak sima and laws kuluklana we shaitan mapatpat so got no fun na like it or not and at the end of the day there's two places heaven and hell. Our final destination Lu heaven or hell. Na para kataka ikekta na shishkatin taka in akas makinika kaksakin God at the same time kat focus na ke destination luungan la ars inkenik suko fun na insum na ke heaven pagkatakalan niya Jesus Christ akalan niya len na kayo nakate continues to do so inoy lang silang God el in control katli fosiklan feeling na nakatli yokshobeyen taka in long kaslan God kat na fun na inan age kasmol len na kayo 7 days a week nakat kulo kaksakin God sil kel tamlil tiking tres kal kakketeyac na wo ale shu kaksakin ge artlan mat na kayo ngawala tamlil sile tikin mekil tikin tres kal daga rasam from lala in fact kulo malap ka artlan mat na kayo we're looking forward katin daga we go so yeko 5 p.m. Pacific Standard Time kat kulo malap kada sumal tikin nan daga rasam from we pro in kali and that facility sano yeko tikin tres kal kung kulo na malap ke mana kayo tikin nga usut pelo lulap
Well, sila kospa kwarba un fanatari no siliban kumagaling Pilong tamat malap. in ka no si ons kungan in silbe awi na naklasha kayikat kadinawi in masters na sin LEUM God. Kadin draw closer to God and live lives that glorify Him. Manafaksiloma. Kumamagadak fashinge ma glorify God. Nara baneng kaksakin God. Loki malutut wowo. Samsu ko mga treated fanatari nga samsu ko moldolu akkelemina shishta kadin na boy kadin guguin sisin siya. Matlili inalena long si matchaye matwiyash. Blessing siya nga si kaktarin sila ran na fin nalike presplet lalvinen Israel na bata ka na sikom ki me nga komunitala inge nakat kain matape na liya na kaya unfong masikyak ke blessings maptari na vinen Israel nga ke sikyak pe na ke Mount of Transfiguration na ke oye masikyak akkalemye malemel olela na sil Peter James John na akong matalal fung imsingi masing akong tufe pa sambang pelsa istayta ka na mayen nga akong nalal fung ikin la pacl Jesus Christ and misye tukun nendolo isvila molyak kaksakin God bang fakla ko akay ko skilin losan awit kosnich nga lufi large financiado and taxes askayes nga luo inge nakade akollah ngaliyet kanila siya anak kalimila lemisilipan kikasalan God kada kain summarize ya mandenike sette na ponfaya mo dito chinge kya ulmekos ke kasalan God oika aklas we pray ke belsinge glomalap na siyum God papa ke kum si belsi kadin we as ngayon fellowship kel tu singe metikat fastnamet kaksakin kom kilamala wawolom anak manas kasakat wikat o sinful was kinugtugin mo unlom kaya mga nadalom in kolgat ke fasya di klasya nagigat sid beflokani layla ta oya nagayo masikyak na shesh kadin rek magin gassing mas tafa ko inge kadin de shofla nagimali shong den an felsing ken mo na Jesus Christ kat fakulo amen